رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استر عيوبنا بسترك الجميل يا ستار العيوب في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Bagus ya. Diulang lagi. Sangring. Cek. Maju maju. Yang tafsir Al-Quran maju. Helmi, sini. Sini. Ya. Maulana. Ya. Syukron, Helmi. Cak Jos ngapa di situ? Ngapa di situ? Biasanya di sini. Ah. Bismillah, bismillah ya Allah, bismillah. للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ جلال الدين المحلي ولكافة العلماء العاملين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين الصوفية المحققين ونخص خصوصا لأستاذنا ومعلمين ومربي روحنا ونخص خصوصا لأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإخواننا وأستاذنا ومعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين شيء لله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال وتوحد بالكبرياء والكمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نفاد لحكمه ولا يزال ولا زوال وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي أكرمه الله بأشرف الخصال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بالغدو والآصال قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وقال أيضا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعظنا رسول الله موعظة
wajilat minhal qulub wa dhurifat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwadda'un fa'usina. Qala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa'ati'uhu ila akhiril hadis. Sadaqallahu wa rasuluh. Ma'asyiral hadirin wa kafatil mustami'in, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib, isya, jamaah Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, yang insyaallah mudah-mudahan seluruh kita dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Baru saja kita melaksanakan menunaikan salat maghrib berjamaah, yang malam hari ini kita tetap diimami oleh guru kita, Ustadz Ibrahim LC Al-Hafiz. Mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat. Malam hari ini kita masih dalam suasana ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Kalau ada yang belum sampai, makna tasyrik itu artinya hari-hari yang pertama diharamkan berpuasa. Jadi kalau umpamanya bapak-bapak, saudara-saudara yang sudah terbiasa puasa Senin Kemis, besok hari Kemis kita masih belum diperbolehkan untuk puasa. Jangankan nak berpahala, berdosa lagi ada. Kita kepengen dapat balasan kebaikan pahala, tapi kita malah berdosa. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, yang kita dengar, dalam Islam ada 5 hari yang tidak boleh puasa. Ada 5 hari yang tidak boleh puasa. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, yang ketiga 4, 5, 11, 12, 13 Zulhijjah. Hari ini kita masih masuk di di tanggal 12, besok 13 Zulhijjah, masih ayyamut tasyrik, kita haram puasa. Besok hari Senin asar terakhir kita takbiran. Biasa itulah itu ya, biasa itulah. Yang kedua, ngapa sangkan diharamkan puasa itu, gitu. Anjurkan untuk menikmati hewan, ya daging hewan kurban. Nah, ya hewan kurban. Alhamdulillah, Masjid Agung dan masjid-masjid yang lain sudah banyak membagikan daging kurban untuk kaum muslimin dan muslimat. Ya, nikmati. Malam ini barangkali ada yang nak nyate. Boleh sate ya. Maulana boleh sate? Boleh. Helmi boleh sate? Oh Yani, Cik Yani sate. Ini hewan kurban boleh dinikmati oleh wong yang ada, boleh juga lebih khusus lagi dinikmati oleh wong yang jarang menikmati daging kurban ya. Kalau umpamanya kita dapat hewan kurban, karena kita ini masih kesian dengan wong yang miskin,
wong yang ndak kate yang di bawah kita status sosialnya boleh kita tunjuk ke ya boleh apa. Nah, suasana kita masih dalam ayam tasyrik. Lain halnya dengan dulur-dulur kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji. Sehari ini, besok mereka masih ada di tempat yang namanya Mina. Mina itu ya. Bagi jamaah yang kebetulan ngembek napar awal ya, ada dua nih, ada napar awal, ada napar tsani, ada napar akhir. Kalau napar awal sehari ini lah sudah mulai ke mana? Ke Mekah galau ini. Artinya napar awal itu dia tuh jumroh tuh lebih awal. Jadi 3 hari jumroh itulah sudah dibuat 2 hari. Pagi tadi dia jumroh, sore dia jumroh, besok tak jumroh lagi, tidak melempar lagi. Langsung ke Mekah untuk nak tawaf ifadah. Sudah tawaf ifadah, tawaf, sa'i, tahallul, sudah lah dapat haji dia. Iya, sudah dapat haji lah itu. Makanya kemarin kita sampaikan haji itu cuma 5 hari. Apa sangkan kita nak 40 hari nian bagi jamaah reguler? Ngapa kita nak 21 atau 25 hari bagi yang plus? Ada lagi yang plus itu cuma 17 hari. Plus maksudnya ini, jangan konotasinya kemana-mana. Iya, jumlah harinya itu lebih singkat maksudnya itu. Siapa itu? Itulah yang dapat undangan dari raja. Dari raja umpamanya kalau di kita ini presiden, menteri atau ketua DPR, MPR. Itu cuma 17 hari itu. Nginepnya juga di Istana Raja. Ya, Istana Raja. Nah, jadi kalau yang mbak napar sani atau napar akhir besok dia. Besok lah berdoyun-doyun ke Mekah. Kalau kemana ke Mekah tuh Mir? Ada yang ke hotel. Kalau jamaah haji plus itu ke hotel. Kalau jamaah reguler ke maktab. Maktab tuh gitu apa? Apartemen. Masuk kamar. Ya, masuk kamar. Di dalam kamar itu ada 5-6 kamar itu. Kamar mandinya 2 kamar, sikok kamar mandi. Kalau di Madinah itu hotel itu ya, siko kamar, wong 5, ada wong 4, ada lagi yang kepengen nak wong 2 ada. Tergantung dengan dia tuh lah, wong 2, cak pengantin baru tuh nah yo, dak lanang tino, lanang galo namanya ini apa, gay namanya itu. Kalau betina sama betina namanya lesbi, iyo. Oh iya, ada yang betina galo, tergantung dengan permintaan. Kalau kita dekat dengan ketua KBIH, kami nak sekamar, umpamanya dia, dek beradik, insya Allah dapat ya. Ya kita doakan mudah-mudahan jamaah haji kita, terutama sekali dari Palembang, dari daerah kita, insya Allah dapat haji yang mabrur galo lah ya. Ada insiden kecil sebenarnya, ya, insiden kecil karena perubahan sistem. Kalau dulu maktab, nah sekarang ini syarikah. Sebenarnya ini bagus jelas ke ini ya. Kalau maktab itu ya lala kita dipimpin oleh KBIH dan ketua maktab masing-masing nyiap ke bis. Dari Muzdalifah ke Mina itu jauh itu. Apalagi kalau bagi yang tua-tua yang uzur, karena padatnya suasana itu makanya telatnya umpun. Makanya dari Muzdalifah ke Mina itu nak mati ke jauhnya itu luar biasa itu ya. Apalagi dari maktab nak ke Jamarot. Makanya benar nih anu jiwang dulu ya, kalau nak berangkat haji itu jangan tuonian. Kalau lah tuonian tuh cengki ke rumah sakit tuh lah sampai sana. Jauh masalahnya itu ya.
Sudah. Baik. Cerita lain pula kita. Main ke Mang Yani, mainkan. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Makmun mainkan bismillah. Oh. Itu bukan HP, bukan gambarnya. HP-nya tuh. Baik, yang ada hubungannya dengan ayam tasyrik atau Idul Qurban. Kemarin kita sudah singgung, sebenarnya syariat berkurban itu mulai dari Nabi Allah Adam alaihi salam. Sebenarnya ya, tapi dipopulerkan dari Nabi Allah Ibrahim. Sebenarnya Nabi Adam itu sudah. Kalau nak jelas nian, itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba'a bnai Adama bil haqq. Muhammad, ini firman Allah kepada Nabi kita Muhammad, watslu alaihim, ceritakan kepada mereka, naba'a bnai Adama bil haqq, secara benar cerita tentang kedua anak Nabi Adam. Idz qarraba qurbanan, tatkala mereka berdua diperintahkan untuk berkurban. Fatuqubbila min ahadihima, salah seorang di antara keduanya korbannya diterima, walam yutaqabbal minal akhar, dan sikoknya lagi tidak diterima. Qala la aqtulannak, maka dampak daripada tidak diterimanya korban itu ada ancaman dari salah seorang di antara anak Nabi Adam itu mengancam saudaranya atau dulurnya yang korbannya diterima untuk dibunuh. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menyatakan bahwa sesungguhnya korban yang diterima itu adalah korban orang-orang yang di dalam hatinya memiliki sifat taqwa. Itu potongan ayatnya itu. Kamu tuh ngeri dak? Ngeri. Lakoni, Ustaz Lakoni. Alif. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, la yanalullaha, tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, daging kurban, wala dima'uha, atau darah-darah kurban setelah disembelih, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah nilai-nilai ketakwaan bagi para pengurban atau orang yang berkorban. Ini yang membedakan antara Islam dengan Hindu, Buddha, ada agama lain. Mereka itu juga berkorban. Ada yang berkorban kebau, ada yang berkorban sapi, ada yang berkorban hewan yang lainnya. Nah, menurut pemahaman mereka itu yang sampai kepada Allah itu hewan kurban itu. Bagi orang Hindu, Buddha, ya. Kalau nak lebih jelasnya tuh baca sejarah pengorbanan yang dilakukan oleh orang Hindu, oleh orang Buddha itu, nah, terutama sekali di Bali. Di Bali itu ada kebo besar nian, itu dikorbankan oleh orang yang kayo-kayo itu. Nah, kebo itulah, hewan itulah yang sampai kepada Sang Hyang Widiwasa, Tuhannya, ya. Nah, bagi kita umat Islam yang sampai bukan kebo, bukan sapi, bukan kambing itu, tetapi nilai-nilai pengorbannya itu. Nah, makanya kalau kita nak berkorban, mulai dulu dari hati kita ini. Nah, hati kita ini berkorban ini untuk apa ini?
Untuk apa? Jangan sampai kita berkorban untuk apa ini ambok-ambokan, ambul-ambulan, nah minta dipuji, tidak boleh. Pokoknya sebelum korban itu kalau pacak dalam hati itu niat untuk liyuqarribuna ilaihi zulfa, supaya apa ini taqarraba ya taqarrabu qurbanan, untuk semakin dekat kepada Allah. Nah, dia mana dekat kita kepada Allah itu bukan secara fisik, tetapi kita kepengen Allah itu dekat dengan kita itu, rahmat Allah dekat dengan kita, maunah pertolongan Allah itu dekat dengan kita. Nah ya, bukan fisik kita. Kalau fisik kita ini tidak mungkin dekat kepada Allah itu. Karena apa? Karena jasad kita ini jasad yang fana, istilahnya itu ya, jasad yang fana. Nah, makanya kalau nak berkorban, sebelum berkorban itu bersihkanlah dulu hati. Hati ini nak bersihkan gitu ya. Jangan sampai kita berkorban tapi ambok-ambokan. Oh, aku nih berkorban sapi no, besar no. Ya. Iya. Boleh dicantumkan nama kita boleh, tapi tak boleh apa? Tak boleh riak. Ya, tak boleh riak. Riak itu artinya minta alem. Atau tak boleh juga berkorban dengan sesuatu yang kurang bagus. Umpamanya berkorban, besok masih tak boleh berkorban. Nah, ya besok masih boleh, ya. Hah? Yo, sebelum masak itu masih. Nah, sembelihlah besok nah. Saat ya. Nyembelihnya itu dengan wong yang profesional. Jangan tidak profesional. Pertama profesional itu memang dia lah biasa nyembelih. Kalau yang lah biasa nyembelih itu biasanya itu wong yang memang mengutamakan apa ini? Mengutamakan adab dengan hewan, adab dengan sapi, kambing itu nah. Sebelum lah dijuk makan dulu gitu ya. Lah disenangkan dulu. Ngasa parang itu, ngasa lading itu jangan di depan sapinya tuh. Iyo, rasa gede gitu. Iyo, belakangnya baik ya. Ngasa lading di depan sapi itu, leler banyak matanya. Iyo, itu kan iyo adabnya. Sudah itu memang nak tajam nian itu. Kan kemarin ada peristiwa yang di YouTube itu apa itu dak? Iyo, yang apa sapi dari Banten itu nah, Bang Kali punya ilmu kebel Bang Kali. Jadi tidak putus-putus, lama nian. Nah itu yang tidak boleh itu, gitu ya. Jadi yang sampai bagi kita umat Islam, layyanalullaha, ha itu namanya ha itu jadi maf'ulun bihi, objek. Nah, objek itu ya, yang sampai kepada Allah. Objeknya itu kan Allah itu ya. Bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan hewan kurbannya, tapi walakiyanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah nilai-nilai keikhlasan di dalam berkorban itu. Makanya kalau kita berkorban ikhlas itu ya, tidak ambok-ambokan tak dipuji, kagak hewan kurban itu kagak diganti oleh Allah kendaraan. Bagaimana yang pernah kita sampaikan dulu, kendaraan. Dia jenis kendaraannya itu. Ya kagetlah kita bertemu di sana. Aku udah baca gambarnya. Iya, apa mobil Alphard apa kendaraan pesawat. Nah, yang itulah yang nak nganter ke apa? Nganter ke kita dari kuburan kita di dunia ini ke padang mahsyar. Jauh padang mahsyar yang dari Palembang ini. Kalau kita nak berjalan kaki, lama itu. Nah, makanya kalau kita berkorban, disampaikan dengan kendaraan yang kita berkorban itu. Bukan jadi sapi, bukan jadi kambingnya, bukan. Disiapkan, nah ini, puji malaikat, kamu-kamu yang berkorban. Nah, itu ya, ini kendaraan kamu. Ma itu dinaiki, tahu-tahu sampai. Nah, itu nah. Mana mir kalau umpamanya ada wong yang tak berkorban di dunia ini, itulah sudah dikorbankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman itu baik hukumnya. Jadi kita itu nak jelas nian, ya. Nak jelas hukumnya, tak boleh yang lain, cuma bagi Nabi itulah nah. Ngorban ke
untuk umatnya yang tidak mampu. Nah, tapi bagi kita ini, bagi yang kurang mampu, kita jangan putus niat. Pokoknya ya Allah, jangan mati ke aku kecuali aku dapat rezeki, aku nak berkorban. Nah itulah kira-kira niatnya itu ya. Jangan aku dimati ke dulu kecuali aku berkorban. Mati wak yang ini. Belum sempat berkorban, tapi dia lah. Nah lah berniat. Nah itulah yang dapat pahala dari Nabi itu nah. Ada mazhab lain itu yang diumbarnya. Jadi berkorban sikok kambing ngajak wong se-RT. Nah yang itu yang tidak bagus itu. Nah dia ketentuan kita mazhab Syafi'i ini sikok kambing, sikok kambing, sikok sapi, tojo. Nah itulah ngapa sangkan kita nak ma itu karena kita istiqomah melok mazhab Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Iya. Kecuali dalam keadaan darurat. Boleh tak kita kalau dalam keadaan darurat kita melok yang lain? Boleh itu ya. Contohnya itu ya. Kalau menurut Imam Syafi'i kita baca Fatihah itu basmalahnya jahar, terang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini salat jahar ya. Itu juga salat khafi atau salat yang tidak dikuatkan akibat basmalah. Tahu-tahu umroh. Wak yang ini umroh. Sampai di sana tidak terdengar imamnya maca basmalah, tahu-tahu Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman. Boleh kita peloi, tak boleh kita berkuat dengan dalil kita, tak boleh. Ya kita peloi dia jamaahnya tuna. Jangan bayang itu dibawa balik ke kita. Ada orang yang tak dengar fatwa ini sampai di rumah ngimami langgar. Balik dari umroh tidak pakai basmalah. Nah yang itu yang jadi fitnah. Iyo, nah wak yang ini baru 12 hari di Mekah lah tak basmalah lagi. Iyo. Sebab dia li sini li. Sebab dia tidak maco hukum darurat. Nah, hukum darurat ini hukum talfik namanya talfik. Subuh di sana tidak pakai kunut. Balik ke dusun semayang subuh ngimami tidak pakai kunut. Nah dijawil orang belakang. Oi mang pakai kunut. Rupanya yang nyawil tadi sama baik dalam semayang. Nah, makanya kita nak dengan ilmu ini, dengan ilmu. Kalau kita beramal dengan ilmu, Bapak saudara-saudara, nilainya itu banyak. Iya, nilainya itu banyak. Ada wong yang ini nak, wong yang ini aku contoh ke baik. Kita ngaji ini ya, ngaji atau cawisan, majelis taklim. Ada wong yang fanatik, aku nak banyak semayang ujungnya. Payah semayang lah kau. Iya. Nah, padahal kalau kita duduk di majelis ini lebih baik daripada 100 rakaat dia semayang sunat itu. Bukan dengar tidak kamu? Nah iya. Pokoknya aku nak ngaji. Sama halnya dengan semayang Jumat. Nah, semayang Jumat itu ya. Itu waktu khotib naik mimbar. Tidak usah dibarengi dengan berzikir. Sama halnya dengan kita dengar azan. Nah, azan itu lebih bagus kita jawab. Nah, itu juga kita dengar khutbah dari khotib. Bagusnya kita dengar ke. Nah, dengar ke. Ini ada yang fanatik pokoknya sambil dengar ke sambil wak yang ini. Iya. Dari mana wak yang? Dari tengah buntung. Itu namanya wak yang tak ngaji. Nah, iya sebenarnya itu ya. Itu ya. Jadi
cerita itu memanglah sangat luar biasa ini itu ya. Kurban ini. Yo. Nah, apa yang kita sampaikan tadi bahwa Oi. Jadi nak sabar nih yang ceramah nih. Iya, nak sabar nih dia. Iya. Jadi kalau ustadz ini memang nak dia duluan sabar. Iya. Apalagi dang ceramah ini nah sabar. Berkat sabar tadi ada hikmahnya. Nah jadi dia juga tadi nah laju lupa aku. Oh ya, awal disyariatkannya korban ini ternyata bukan dari Nabi Allah Ibrahim, tapi Nabi Allah Adam alaihi salam. Ini surah apa ini yang kubaca tadi ya? Ustaz Ibrahim dah keluar pula. Jadi dalam Al-Qur'an itu watslu alaihim naba abnai adam bil haq, kita sudah terjemahkan tadi. Ternyata kurban ini juga diperintahkan oleh Allah kepada siapa ini? Kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Terus kepada anaknya. Kita tahu bahwa Nabi Adam ini Ibu Hawa ini setiap melahirkan kembar. Kembar 2, kembar 4, kembar 6, kembar 8 dan lain sebagainya. Kebanyaknya mirip. Ya memang itu nih ceritanya. Sebab apa ini? Sebab kondisi fisik dua laki bini itu memang besar, tak? Tinggi. Nabi Adam itu tingginya itu setinggi batang kelapa. Iya, nak mati ketingginya. Kalau kamu umpamanya haji umroh aja, haji umroh. Kalau kamu liwat di Jeddah ya, di Laut Merah. Itu kamu terjenguk ada sepeda nak mati kebesarnya itu. Sepedanya itu lah nak tingginya itu Masjid Agung ini nak. Itu gambaran sepeda Nabi Adam. Padahal dulu tak kata sepeda Nabi Adam tuh. Itu gambar ke bahwa orang dulu tuh tinggi-tinggi besar-besar. Makanya Siti Hawa itu lahirkannya itu kembar. Cuman hikmahnya kembar-kembar macam itu nak ngisi bumi ini belum ada wong. Bumi ini belum ada wong. Cuman dua laki bini itulah mago-agu. Nah, itu pisah pula. Nah, terpisah aja. Nabi Adam di mana Nabi Adam itu? Nabi Adam Siti Hawa di Jeddah, Nabi Adam di India. Nah, turun dari surga itu. Setelah dia makan buah khuldi itu ya. Itu terpisah. Oh, bukan main susahnya. Biasanya dua laki bini di surga ini terpisah. Nah, mati kementak kepala Nabi Adam itu. Lah iya. Tidak tahu aku. Jadi saking nyeselnya itu Nabi Adam dikongkon bertobat supaya dia ngakui kesalahan. Makanya keluar doa Nabi Adam dengan ya Allah, baru anak lemah ya. Iya. Kita terus lagi ya minggu depan ya. Nah, insyaallah. Jadi ayat tadi ya, ayat watslu alaihim naba abnai adam bil haq. Wallahu taala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa salli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna. Taqabbal ya karim. Ya sini. Allah yashfi. Oh ya, makasih Maulana. Allahu Akbar, Allah
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sholat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang ahlan wa salam marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jawi Kromo Palembang. Hari ini Ahad 7 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan 13 Zulhijjah 1446 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Nur Majid SPDI dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Ibrahim LCMA Al-Hafidh. Dan juga dengan pembacaan Ratibul Athar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Kamas Agus Muslim MSI. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mematikan handphonenya dan barang-barang milik jemaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jemaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami, pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jawi Kromo Palembang, mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله أدمها ما دامت السماوات والأرض اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة استقيموا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر.
الله أكبر اغفر لي وارحمني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر اغفر لي وارحمني الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر اغفر لي وارحمني الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 الحمد